mga bugto! Welcome to our midweek service. Ato ng online viewers nga nagkikita, no? So maupay nga gabi po, ato mga kabugtuan nga adi nga, nayak na rin yung sapit. Maupay na kay adi ka, nalilipay gud ako. Pag tayo kita, bugto. Hala, sige bugto, magkabuhat po kita nga. Welcome nato ng kada usa as we sing Ngiti. Ngiti, bugto. Bugto ngiti. Kalibutan nato rin yung update yan. Ika'y kumaganda. Ngiti. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa'yo. Ngiti na ate, ngiti na kuya, at lahat ay magpasalamat sa'yo. Again mo ko. Ngiti, ika'y gumaganda. Ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, at lahat ay magpasalamat sa Diyos. At lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Bugto, karapat-dapat na ang Diyos at awitan, papurihan, kaya tanggapin natin ang buong puso ang nakasulat sa mga awit 100, versikulo 1-2. Bugto, sabay-sabay kita nga magbasa. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya na at umawit ng may tuwa. Hallelujah! Bugto, itaasan ni mo kamot, dayawan buhay nga Ginoo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Ikaw, Yahweh, ang aming Diyos at karapat-dapat siyang sambahin at papurihan. Come on, church! Jesus, para sa iyo, O Diyos, ang mga awit na ito, O Diyos. Come on, church, tayo na at maggalak. Umawit ng may galak ang mga puso natin para sa ating nag-iisang Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalakad.
ang sasambahin. Salamat, O Diyos. Bugto. Remain in the presence of God tonight. Bugto alalahanaan naging kabutihan ng Ginoo imo kinabuhi. Bugtuan panahon nga punuhan kabugat an imo ginaabat. Nga halos diri mo na makaya ang tanan nga nananabuhay imo kinabuhi. Pero umabot hi Lord. Nakilala mo iya. Hakada problema nga naabot diri ka nababara ka na. Kay may da ka na naaaruan yung bulig. May da ka naging tatawag. Jesus. Jesus. Ang gimbalian niya bugtuhan kalipayan ang tanan nga masakitain mo kasing-kasing. Tapat ang Ginoo ay mo kinabuhi. Di ka nga una. Yan nakasta. Yan warehiya bumaya. Kaya bugto, kantay iya. Karapat dapat iya kanta. Ihatag na yung bugos nga kasing-kasing yan na. Iyak na yung kalugaringon nga, ikaw, O Diyos, anakon Panginoon, nga ginsasambayan nga gabi. Hallelujah. Ipupuri ko ikaw, O Diyos. Hanbugos ko nga kasing-kasing. We let you up in this place, O God. Kapuri-puri ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus. Dayawan Ginoo yan na gabi. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha at kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang lahat. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo. Mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Oh, Jesus, dakila ka, dakila ka.
piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus iyong nakikita. Oh, Jesus, marami salamat, Jesus. Oh, Diyos. Jesus, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagasang naghari, ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus iyong nakikita. Sambitin mo, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus iyong nakikita. Oh, Jesus, dakila ka, kapuri-puri ka, oh Jesus. Oh, salamat, Jesus, salamat. Oh, Jesus. Oh, salamat, Jesus. Dakila ka, pinupuri ka namin. Bugto, ayaw paghuyo, kapag dayaw wa Ginoo. This is your chance, bugto. Dayawa hiya. Bugto, ihatag ni mo bugos ng kasing-kasing nga iya. Karapat dapat ka Ginoo pasalamatan. Karapat dapat ka Ginoo pagserbihan. Oh, Dios. Oh, Jesus. Salamat. Hilawak ng buwan sa pagitan natin, di maabot ang taas ng mundo. Sa kabiguan, tumingin sa langit, pinikas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, pinawi ang lino na
Salamat Ginoo ang pag-reveal Ginoo. And imo Lord, power yan nga gabi Ginoo. Especially Lord God ang magdadara Ginoo ani mo pulong. Lord God, bless him Ginoo. Thank you Jesus. Di mo balik na mo tanan nga himaya, hay imong ngaran Jesus. We honor you God. We bow down before you God. Salamat Ginoo. Salamat Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Let's continue our prayer. Heavenly Father, O God, as a Jesus Christ, Lord, you deserve all the praises, the adoration, Lord God. Hayim mo lang, O Lord God, ang pagdayaw, O Lord, hayim mo lang ito, Lord. You deserve all those things, O Jesus Christ. You are kings, Lord God. You are Lord. You are God, Lord God. Ikaw ang Ginoo ni Abraham, ikaw ang Ginoo ni Jacob, ni Isaac, and ikaw latan amon Ginoo, Lord God. We're here once again, Lord God, to sing praises and worship pa imo, and also to listen to your word, Lord. Lord, ipapasalamat kami, utro, O Lord God, for once again, you brought at us in this place, O Lord God. For once again, Lord God, kintara mo kami nga di nga safe, sound, and secure, Lord God. And tonight, we believe, Lord God, that may pagbubuhatan ka, haamon, Lord God. You're about to do something extraordinary to us tonight, Lord. And we pray, O Jesus Christ, Lord God, ikaw, O Lord, and mag-anoint, O Lord God, ang tao nga imo gagamiton to share or to reveal your word, O Lord God. Hide him, O Lord God, haimo. In your wings, O Lord God, hide him, O Lord God, under haimo, Lord God. Anoint him with Jesus Christ that he will speak not by his wisdom, not by his knowledge, O Lord God, but by your wisdom, O Lord God. Speak through Haiya, Lord God, that those who are listening tonight, Lord God, will know, O Lord God, that you are God, Lord God. Those who are listening tonight, Lord God, will learn more, O Lord God, haimo, diri, Lord God. Ang ira pababatian niya na magpapabilin dini hininga gabi, but they will remember and practice it for the rest of their life. Lord, once again, we want to dedicate, Lord God, hininga service nga haimo. Ikaw ang manguna, Lord. Ikaw ang mag-orchestrate, O God. Ginahatag namon ini tanan haimo. And all these things we ask and pray in the name of Jesus Christ. Amen. Yan, so pwede na kita magkalingkod, no? Yan, so good evening. Mabay nga gabi ha aton nga tanan, no? So good evening SFCA. So once again, adi naluwat ako. So I will be your speaker tonight. So ako ang magdadarahan sermon niya ng kagabihon. And ayun, excited lang niyo mga kalugaringon, no? Cause di rin man ini halabang aton pag-iistoryahan. So yan, I believe adi kita tanan because you want to hear something, no? So, because we believe in God, adi kita kasi natuod kita kan Lord. And we believe that after hini, there is something that would change nga diha aton. Natuod ba kamo ito? Yan. So, tonight, no, as we start with our sermon, may daya kong papakita iyo. I don't know if you're familiar hininga naglalagalaga. Familiar ba? Diri. Yan. So I guess it's familiar, no? So ang tawag ini nga naglalagalaga nga lidong, no, it's called lantern. Di ba, no? So anong Tagalog ang lantern? Yan, so parol. Magdadati, no? Yun, so inahiya nga parol, kung iyo mapapansin, no, it's not just an ordinary parol. So di rin liya basta-basta nga parol, ito nga nga klasihin parol nga makikita niyo iyo panimalay. Ito nga nga residential, kumbaga nga parol nga mga sa duwa kada nga wala. But this one, kung mapapansin niyo, may ada nga di mga tao. And ini nga tao, actually they were far nga dihan lantern. Pero kung imo mapapansin, almost
twice an iya size lantern. This one is called a giant lantern. So dagko talaga inihira. And nakita na kami ni? Diin. Habark mo da ba? Beda kaya niya di? But, you know what, inihiyang giant lantern actually, kung kareg niyo maka-experience in iba-ibang klasihin mga lanterns, I recommend nga kumadto ka mo hining nga place. So, ini nga lugar, aadilain niya Pilipinas. So, hinin maaram. Ay, sa siyo ko, no? Okay. Well, ito, aadilain na Pilipinas, aadto ha, Pampanga. So, Pampanga, specifically, aadto ha, San Fernando, Pampanga. So, ang San Fernando, Pampanga, so, it is actually named as the Christmas capital of the Philippines. Daranga, hiningay era mga giant lanterns. And ako kasi, I actually work nga sa Pampanga for almost 5 years. So, matagal-tagal. Diba? And nagstay ako sa San Fernando, if I'm not misawa, Angeles, Pampanga for 2 years and 3 years adang diha San Fernando. So, actually, mga na-witness ko iniya, pero diri good. Siguro once la kay, siya ito, diri bagat mahubi ako paglinakat. Pero during September pala, makikita mo ito kantoan, mga street niya punuhin Christmas lights. As in, dito, feel mo ang Pasko, darahan mga parol, pati Christmas lights. They actually have numerous numbers Christmas lanterns, pati mga Christmas lights, ang mga parks, mga streets. So kung kareg niyo itong mararamdaman niyo ang Pasko nga kakaiba, pwede ka makumadto. Ay, may description ngayon, ano. So this one actually, it's the Giant Lantern Festival. So may day ito nga to. So may danira actually preparation before Christmas, nagkakaaday ni Hiran Festival. Ang siya ito nga may mga daggo nga, Giant Lantern, no. So anong nangyayari ito, mid-December, pasiklaban na ito hira. Then, before Christmas or evening before Christmas, no, anong nangyayari, may danira finale. May final pa ito nira. So, damo talaga itong tao. So, nagkadto ako ito one time, kumita ako, kararayo, hiya, pero kita lagi hapon. Waray na ako dumayon kay darahang kadamuhan. Tao. So, pagkita mo tao, ay, kadamo man ang tao. So, nagsasaro sa liwan ang baho, no? So gabay ka na lahong uyo. Yan. So, didiha Pilipinas, actually, we are really celebrating Christmas. So, di ba? Nag-celebrate kita nga dihan Christmas. And may aday kita nga di iba-ibang klasihin, mga parol. Kasi, I try to search nga di online or Google kung ano ba may pinakadamong religion nga diha Pilipinas. Sa tingin niyo ano? So, naziring nga to, it's Christianity. Pero, di ba, maaaring mga tanga pag simaring nga Christianity talks about relationship with God. So, to be specific, bagat gin-generalize siya nga ansyan na religion kasi same manan gin-follow, kumbaga mga follower of Jesus Christ. So kung magsi-search ka mo nga to, it's 90% ang nagpa-follow kan Jesus Christ at siya nakabutang nga to. So I'm not sure kung gano ka-credible nga to. Tapos nakabutang nga to, almost 70% daw mga Roman Catholic, tapos mga Protestants ang iba. Yun, so ang mga iba naman, actually, follower of Christ but they don't celebrate Christmas. Di ba? Di rin man talaga tanan nagsiselebrate Christmas. Kasi to be honest, no, maaraman kita nga di rin man talaga December 25 yung panganak ni Jesus Christ. So, biblically speaking, there is no year or day nga kung kakano gin panganak ni Jesus Christ. So, an Christmas nga, December 25, naging Christmas day na lahiya kasi an siya gin proclaim and ang siya celebrate as the Savior's birth. So kita celebrar kita. And so other actually think as if it's paganism, di ba? Ang pag-celebrate ito nga. But I tell you, no, ang Christmas actually, di rin man hiya, it's not about the date kung kakano ginpanganak kay Jesus Christ. Kasi kita nga ni, nagbe-birthday kita pero naton handa, mga usa pa kasimano sa kabulan pag nakasahod pa.
So, ang celebration of Christmas, it doesn't talk about the day, but it's about kung paano nimo gin celebrate. So, paano nga ba niyo gin si-celebrate? So, nga diha, Pampanga, kung mapapansin naton, grabe ka extravagant ang ira celebration han Christmas. So, grabe ang ira preparation nga tuhan Christmas. Pero ang pakiana, are they celebrating the Christmas in a right way or hatama ba nga? Paagi. So, ikaw personally, napakiana ba ito niyo mo kalagarigon yun? Tama ba na akong pag-celebratehan Christmas? Well, actually tonight, let's try to find out or figure out kung paano ba pag-celebratein Christmas in a personal way. So, personal nato nag-celebrate ang Christmas. So, diri pinamilya, diri kinasangkayan, but in a personal way. No, kasi kita kasi an aton problem ginta try naton nga i-celebrate ang Christmas nga para ha aton. Di ba siring panganin ni Pastor hadton una, diri man imo birthday. Si pa ni Pastor may dako no na araw iya nga hin ko ang kuno pamaskuhan. So basta ano birthday nimo? Di ba usually actually we're treating Han Christmas as if it's our day. We're expecting a lot of gifts, mga bonuses. Di ba? Yan ang Pasko, nag-expect na ka mo mga 20,000 ka mo, 10,000 ka mo. Mapapalit na niyo yung mga karuyag. Para aton baan kuan? Para ba aton na ni Christmas? So, in reality, di rin man talaga ito yung aton celebration. It's not our birthday nor our celebration. But rather, we're actually celebrating with the Savior's birth. So kita, nakikig-celebrate la kita nga Tuhan, nag-birthday. So kita dapat ang mahatag. Hindi kita nagpipinangaro, no? Pero maupay gadyawan na namin mga nakaka-receive kayo mga gift, no? So, tonight, let's try to figure out kung paano natin nag-celebrate ang Christmas. Paano kita makikig-celebrate nga Tuhan celebrant? Diba? Since maaram kita nga ang celebrant, actually, he is not just an ordinary person. Di rilaya basta-basta. Diba? He is our Lord Jesus Christ. And tonight, kikitaon ito naton kung ano naton pwede himuon or ano ba dapat ang aton himuon during that day or before that day. And that is why we come up with our theme tonight entitled Christmas Must Do. Actually, ginpakiana ko kan, halaba kasi niya akong title, nagpakiana ko kan ChatGPT kung paano po haliputon. What is the right thing to do for Christmas? Bagat halaba man adi. So, nasa lang, pwede mo pa haliputon. Ano siya ininiiyagin recommend. So, Christmas must do. So, what is the right wing nga imo himuon for Christmas? So, an add-on passage actually it's found in the book of Luke chapter 2, 1 to 20. I guess we're all familiar hininga passage kasi every December, kada December talaga, an siya inian, kumbaga batak na iniha kuan sermon. Every churches, mababatian mo. Bakit nga ni gamiton little ni Ate Celine during Christmas? Yunahan ko nala. So, New Testament naman kita, no, para maiba kay baga. Pero minala kita koan, Old Testament. Yan, so, ang mga waray mga Bible nga da, you can read it here with me, ha, aton monitor, no. So, basahon anay nato, no. So, nasiring nga di, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. So, may da nga di character, and its name is Caesar Augustus, o saya nga, basta leader in hiya. Leader in hiya ito, han kanan Roman Empire at that time. Kasi ang Roman at that time, ni Jesus, hiraan kumbaga ang mga Israelites are under the Roman Empire at that time. So in hiya, si Caesar Augustus, or mas kilala nga Julius Caesar, familiar? So hiya inian na mamalakad at that time. So nagsurat hiyan decrease nga kung diin magkaaadahin census at that time. So, everyone went to their own town to register. So, kada tao, that includes the Israelites, kailangan nila umuling ang Tuhan. Ira kanya-kanya nga panimalay. So, istorya ko na lang para di rin natin balikon niyan. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. So, nga di,
We all know nga ang mother and father ni Jesus Christ, it's Joseph and Mary. Di ba? So, di rin man biological father ni Jesus Christ, si Joseph, no? Kasi, kung baga, kung save Jesus Christ through Holy Spirit. So, didi, Joseph actually, he came from the town of David. So, ang town ni Joseph, it's Bethlehem. So, familiar ka mo ang word niya, Bethlehem. Di ba para bati kita ito? So, Bethlehem, kumadto inihi, Joseph, kumbaga, hometown niya an Bethlehem. Sigun tayo Joseph, usahi ang katbaluganon, pero dito siya nagtatrabaho ha? Manila. So, nagkaadahin ko anan mayor, awan presidente nga dapat magrehistro ka mo, dito kundi ka mo nagtikang. So, sigun ta, Joseph nga dito siya na okoy yan or nagtatrabaho Nazareth. So, kailangan niya umuli ha Bethlehem, kay dito niya ginikangan. Kumbaga, Manila siya nagtatrabaho, pero kailangan niya umuli nga di katbalogan, para magparehistro. Bugamalan kuan, butante ka no. Yan, so nagparehistro si David. He went there to register with Mary. So ginupod niya si Mary para pagparehistro, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So at that time, borrowed he Mary. So while they were there, the time came for the baby to be born. So mga ranak si Mary, and she gave birth to her firstborn, a son. So, ansya na ito Jesus Christ. During that time, nga magre-rehistro, supposed to be hira, he Mary, burod, and ginabutan niya kapanganakan. So, dito nanganak si Mary. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So, dito hi Mary nanganak hamay. Actually, I'll try to research regarding hini kundiin talaga ng anak kay Mary. Pero one thing is for sure, ginpanganak kay Jesus Christ kundiin may mga animals. So it could be a barn, it could be a house, it could be a cave, basta as long as there's animal dito ginpanganak kay Jesus Christ. And that is why Mary placed him in a manger. So because there was no guest room available for them. So actually kasasad ka din nga scenario, isipin mo may mga ranak pero waray available room ngadto. But actually, if you'll try to dig it more, there are mga behind yung mga reasons. Pero kunya na ito nga panahon nga may daburod mga anak no. So social media ka mga kun ini nga mga taga-Katbaluganon, waray good man ini magpakuan suludan burod. Riwaya na social media ka. Tikang kami Manila, umuli la kami nga diha Samar pagparehistro. Waray good man may nagpasulod ha amon. Waray man bakante nga lugar. Then look to 8:13 it says, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God, saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favors rest." So at that time, may ada mga shepherd nga nakada nearby ito nga lugar. So may ada angel nga nagpakita tapos kinalasan hira. Kinalasan. Hala ka, may da. So nahadlok hira, di ba? Ikaw ba may mapakita imong kuan spiritual entity? Bayan nga magdalagan no. So bakin isipin mo sayang kuan, sayang ano ini? Sayang ghost o sayang kuan ano pa ini itong white lady. So, ginwarn hirahan angels nga ayaw kahadlok kay ang Savior umabot na. Umabot na ang tagapagligtas. And not just only that, diri la usa nga angel, all of a sudden may gumawas nga kadadamo nga angel and they praise the Lord. And siya nira siring, "Glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favors rests." Tapos, nasiring nga 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened,
which the Lord has told us about. Tara kadto, o syusuhon ta, kitaon ta kunhain, ito nga nanganak. Kasi ginyakan na angel kun, diin nanganak. And so they hired of and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. So when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. So the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they have been told. Kung ano ang ginyakan na irahan, angel. So praise be the reading of God's word, no. So in summary, no, kung aton kikitaon nga di, may adabata nga ginpanganak. May adabata nga ginpanganak. Amen. So ibig sabihin, pag once nga ni nga may ginanak, there is a celebration. May celebration nga mangyayari. Di ba ikaw nga ni, pag pinanganak ka nga ni, pag ginanak ka, may the celebration nga nangyayari. So after a year, nagkakaadahin another celebration which is tinatawag natin nga birthday. Ginsi-celebrate. Hiya. Tama ba? Siguro nakakalimot na no kita kay kadalasan diri na pag edad ni mo han 30 diri ka na nagsi-celebrate ang birthday. Or pag edad ni mo han 20, nakakalimtan mo na actually ani mo edad. But didi no, one thing is for sure, may ada celebration nga mangyayari or may ada batang ginpanganak. So because of that child nga maging panganak, nagkaadahin Christmas. So nagkaadahin Christmas. So ito nga ginanak, we all know that he is not just a normal person but an extraordinary person, no. He is a God actually. And he is the Savior of the world. And tonight, paano kita makikipag-celebrate ha iya? Kasi diri pwede ito nga para sugad hini nga makadtukahan imo pare nag-birthday an imo singunta nag-birthday an imo pinanganak. Tapos the way ka makikig-celebrate ngadto nagdara kahin mga irim nun. Sige, pare, kuang kita yan na amin ang pulutan. Amin ang inumin. Diri sugad dito. Since our celebrant tonight, it's not an ordinary person, we will celebrate it in a right way. Hatama nga paagi. So, ano ito nga tama nga paagi, no? So, an aton points yan aton sermon, an aton reference is our passage. So, kikitaon naton based sa aton passage kung paano nga ba magsiselebrate kitahan Christmas. Ready na ba kamo? Ready na? So, tapikan mo sa pag ready na. Ready na. Yan, so tigam nun tayo nino. So the first thing that we need to do in celebrating the Savior's birth, so halaba, tikang inikuan, September nga December nga celebration, no. In celebrating the Savior's birth, the first thing that you need to do is to make room for Jesus. Make room for Jesus. And then aton reference ito nga verse, it's in verse 6 to 7. Kundiin waray room para kan Jesus. Kung ano pa ang verse nga waray room para kan Jesus, an siya pa an aton reference na ano nga da. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So this one is our reference. Pero before kita bumalik ini nga di may ako pakian ha iyo. Have you ever heard han tinatawag nga biggest room nga pwede nimo masudlan? Nakabati na kamo? May nagpakanan na iyo. Nag-iisip. Pwede na. Yan. So actually, I would agree with this one. Nga nasiring hira, the biggest room nga pwede mo masudlan, it's the room for improvement. Yan. Saan siya gihapon ito na reaction? Ano siya ngayon ito? So it's a room for improvement. You know what? Ang room for improvement, it's unlimited. As in, it may be a small thing, pero makasunod ka nga ni, it's unlimited.
So considering actually as human, no, kita nga human, we thought that we are limited. But I tell you, in terms of potential, if we just actually put a room for improvement kadiha aton, we are unlimited. You know what? We are created by an unlimited God. An aton Ginoo diri limited. He is unlimited. And ang iyang mga tao maging create, I believe there are a lot of unlimited potential nga pwede naton ma-develop. So kailangan lang naton hindi tinatawag nga room for improvement. Diri ba ka muna amaze na almost every year, every month, every day, may ada ka na di-develop nga something? Have you not amazed or in awehan imo mga na-achieve yan nga mga panahon? You thought diri mo kayahan guti ka pa, pero yan na, look at you now, di ba? Kita kung haing ka na yan na. You never actually imagine kung haing ka yan na, hanakan to ka pandap, imo past. Tama ba? And you will continue to improve pa. Di ba? Nakilala ka mo kan Kuya Jeff? Ayan. So, habang nag-i-story kay Kuya Jeff, nasa ring may niya nga nakdiri na kangalimtan na niya, ginpitching ko na niya mga di tapos, gintula adad to niya ko, text bad or, aniya. Text adad to gintula, tapos ginpahigo pa iya. Yan, so uhab to, so na ito nga Jeff Harold ay would become, naging cum laude, di ba? Think about it. Di ba naging cum laude? Di rin siya basta naging cum laude, but he become a licensed teacher. Nasiring hi ate ko magna cum laude pa, di ba? He become a licensed teacher, liwat. And not just only that, he was able to finish his masters. So, akala naton hanggang dun lang kita. Pero look at us now. And I tell you, there's unlimited potential nga pwede mo pa makuha ito. Just put it in your heart or hai mo mind ito nga room for improvement. Ikadala ito. Always put it nga, ikaw nga tao mag-i-improve ka. Diba? You know what I tell you? I was actually dreaming to become a legit programmer or developer. Right after mag-graduate ako in college, nag-dream ako talaga nga maging programmer. As in, ginsurat ko ito. Maging engineer, programmer, tapos wadini. Nasirip man ako, pag karoy ko nga ni mag-engineer, kailangan ko mag-review for 6 months. Pag mag-programmer nga na ako, kailangan ko naman kumadya ibang lugar. So, di hirap pwede mag-go at the same time. So, I need to choose one. So, anong nangyari? Ginpili ko adi nga pagiging programmer. So, ginpili ko iya. And, yan na, actually, I've worked diri lang at Pilipinas, but outside also han Philippines, developing hin mga application, never created iba-ibang klase ng application para iba-ibang klase ng platform, like for laptop, for Android phone, for iOS, or kung ano pa ito hiya. And, you know what, diri ko hiya giniisip nga maihimo ko. But I was able to make it. Diri lang hiya basta naging usa akong developer, but I was able also to work right now as a programmer yan na Samar State University, RIC, research. And not just only that, I was able to get an eligibility. See, but I never thought actually nga makakamayada ako ito, that I will have that kind of potential. Kung papakainhan mo ako yan na kung what are the things that I'm good at, masiring ako siya ito. But before, I never thought that I'm good at that. Itong situations. As in, makuri ko hiya. I tell you, no, when I was in college, ang pinaka-hate ko nga subject, ang mga related na computer. I really hate the subject nga related na computer. Kasi feeling ko haakon and I'm computer illiterate. Pag mag-eskwela ka nga ni Habaryo, ambot lang kung makakaput kang computer. Usually, yung pakakaput, high school kami, nagkaadan computer laboratory na amon, eskwelahan. Gimpakapot kami yung computer, abrido na tanan, naka-abri na tanan Microsoft Word, tapos magta-type ka lang ito. So, ang funny pa ito, pag may masabod ka nga na kayo, naglakanini. So, panic na. So, nasa rin ako, diri ko naman ako yun magpupurso. Diri ako yun magpupurso yun nga mga butang. So, I was actually thinking a different course.
han nag-graduate ako han high school. So computer illiterate ako. That's the reality. And an amon subject ha computer diri ko talaga yabet. May dito instances nga waray talaga ako sumulod quiz kasi waray ako may naiintindihan tapos waray talaga ako iga-answer. Tapos one time hito tikatapos na ang klase na siring man ako. Engineering at that time na siring man ako. Bakit na da ako bumalik hini nga subject? As in it's real ginistorya ko na akon mama na siring man akon mama. Sigad line to eh gad la ka pressure hito kun ano galat kaya. Masing ito. After ko matapos itong subject nga mga related, you know what, I never got a grade nga line of 7. Han na eskwela ako. Elementary, high school, but hito nga computer nga diri ko gusto, maram ka kon pira naggrado. 75. Sabit. For the very first time, I was able to get a line of 7 nga grade, 75 pa. Tapos diri ko talaga ito yabet nga subject kasi computer illiterate niya ni ako ito na akon. Dictation nga din akon, hindi dictate ko nga din akon. Kalugaringon. But you know what, right after ito nga na-receive ko ito nga akon grade, there's something nga nag-drive ba imo. During summer, nasaring ako, ito nga akon ginihit, try ko hiya practice. So gin-practice ko hiya, then during the summer, I was able to develop a website nga waray may nagtutudduha akon. That's what the first application niya akon ginhimo. And not just only that, pag 5th year namon, high engineering kasi dati, 5th year man in engineering, kami ang pinakaunang natatapos in terms ng pag-develop ng program and tanan niya akong classmate, they were actually relying on me in terms ng pag-program and pag-develop. So I was able to help han mga nagtitesis nga akong mga classmate. So, before nga ginihate ko, yan na-love ko hiya, at the same time, I'm become good at it. Isipin mo, have you ever imagined yung magiging suwad ka ito? From hating to something, ngayon naan siya reason kung kaya mayada ka pa kabuhi. Kasi in reality, siya source na ako ng income. We just need to put siring pa that room for improvement nga dahil mo kalugaringon, ibutang laya. As in, really, ako kakahiya ko ito nga grado nga. 75 diri ko nga nito yung i-istorya. But it's a real story, no? You know what? Ang room for improvement, it's really unlimited. As in, it's unlimited. Kita la ito ang nabubutanghin? Limit. So, often actually, na-neglect ito niya nga room for improvement because of our personal negativity. Kasi kita negative kasi kita. We don't actually accept criticism. Hino ba nga diha ato ng karoyagan negative? Hino ba nga diha ato ng karoyagan criticism? But I tell you those things, if you just actually allow the room for improvement and mag-take ito, yayak nun la ito nato na kulagarongan niya, this is just a recommendation na aton. This is just something that I need to become a better one. Ibig sabihin, diri ko kailangan mag-stay nga dun akong comfort zone because I would take my chances para maging better person, para mag-improve. Tama ba? So, kailangan ito naton. So, sa tingin niyo, who among us here or hino ba ang mga successful nga mga person nga iyong makikilala nga waray mag-step up? Di ba waray? Diri kaya na grade 5 kung waray ka mag-grade 4. Diri ka lat mag-grade 4 kung waray ka mag-grade 3. Sometimes, kailangan lang natin, yak na natin sarili, no? Yak na lang nga. We are just a person under construction ngahing kailangan natin mag-improve. This is a continuous learning process as long as nabubuhay ka. So, that is why you always make room for improvement available in you para maaram ka mag-take or mag-process those criticisms or negative
nga naabot ta imo. That's one thing that will make you a better one. So, ako, permi kayo ito ginsisiri nga akong kalugaringon niya. Kailangan ko mag-improve, kailangan ko mahibaro. Yan na, ha computer or ha technology, malaksi ang facing niya. Malaksi ang change ang technology. If I would remain, hininga ako, nagbabaroan niya na 2016. Pag abot mo 2024, outdated na ito. Waray na ito kadalasan gamit. Napapag-iwanan na ito. So you need to upgrade. You need to improve. I believe nakilala kita kan sa Zacchaeus. You know Zacchaeus? So yung Zacchaeus, no, he recognizes his lack in character. So diri lahiya lack in character, no. Kay usap pa liwat hiya nga, corrupt. He was a tax collector and he's not just a simple tax collector, pero usaya nga corrupt nga, tax collector. But at the same time, that moment, he recognized that he needs some things to change from him. He needs Jesus. Di ba? So, ang ginhimo ni Zacchaeus, he just take a small room for improvement nga dahil kalugaringon. Ano niya ginhimo? Sumakal lahiya nga tuhan puno. Waray iba. That small thing nga, that small step nga ginhimo. Sumakal lahiya nga tuhan puno. Then after that, Jesus saw him. Waray hiya magtawag kan Jesus, si Jesus ang nagtawag hiya. We all know that, di ba? Pakadi Zacchaeus, maupod kami haimo, ngadto kun haing ka na okoy. And you know what? Salvation come to the place of Zacchaeus. Kung mababasa natin, nasiring man ni Zacchaeus, because he recognizes that he needs to improve, no, or to change his character, and that he needs Jesus, nasiring man ni Zacchaeus. Look, Lord, nasiring niya, here and now, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kung nag-cheat man ako, ibabalik ko ito haira 4 times. And you know what? The response of Jesus, nasiring niya, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Salvation, kumadtuhan balay ni Zacchaeus because of that small step nga iya ginhimo. And we really need to have that. It may be just a small kung imo iisipon, but you know what? It is the right thing. Kumbaga, it's the biggest and the rightest, pwede ba? Rightest niya word. Thing nga iya ginhimo in his entire life. Ansya an iya pinakatama ginhimo, han iya bugos niya kinabuhi. Think about that one. And kung mabalik kita nga di aton passage, di ba ansya din aton reference, nasiring nga di, she wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So adiya. So it talks about Jesus. Mary wrapped Jesus in clothes, placed him in a manger because waray room nga available or guest room nga available para ira during han panganak. I want you to look at this one because this one is really important, no? So, siring ko pa kanina, a mother nga may the emergency, no, waray may nag-respond or no one actually, waray hospitable nga balay nga kundi nagpatuloy haira. So, dili kita maaram kung ano ang real score or real state talaga ito nga scenario. What we just know is crowded siguro ang lugar dara nga may ada census. But other that, dili kita maaram kung ano ang scenario or ano ba ang giniisip ni Mary nga Joseph at that time. Tama ba? Because it's not actually written nga ni. So, but one thing is for sure, no, there is no room available para kan Jesus. There is no room available for the birth of Jesus Christ. Waray available nga room. And because there was no available for them, what Mary and Joseph did is they make room for Jesus. Hira at naghimo hinroom para kan Jesus. So, if you're about to think with this one, unbarn or antangkalhan, unbarn or unkurungan han mga hayop, it might not be the best place nga kundiin mga nganakan usang babayi. Kung imo isipon, di ba? Diri ya an nicest place nga pwede mga nganakan babayi. But I tell you, as long as it caters the need and situation, it's enough. It
caters the need and situation, it's enough. Enough hiya nga kundiin pwede mangarak hi Mary. And that is why mga sermon actually ha Christmas, inihiya ginitatagan and emphasize this was actually the humble beginning of Jesus Christ. As in really humble beginning of Jesus Christ. Isipin mo la aaday hakuan, hatangkal. Di ba? But I tell you no, I want you to note with this one no, that here nga diha aton sermon, Jesus actually is proportional or equivalent ngadtuhan improvement. I want you to relate Jesus as improvement. They are proportional. They go hand in hand. So meaning to say, the moment that Mary and Joseph, time that Mary and Joseph make room for Jesus, it barn light hiya. They make room for Jesus, and it's just a barn. But after that no, ito nga pag-abri nira, they open an unlimited favor ngadtuhan humanity. They open unlimited favor nga diha kalibutan haaton. Diba? Think about this one. Love, guidance, eternal life, healing, deliverance, a new world of order, forgiveness, damo pa ito. There are unlimited favor that was opened that day. That small room nga ginabrihan or ginhimo nira para kan Jesus. That's why I'm telling you, it's unlimited, no? So, as room for improvement gives unlimited potential nga diha aton, room for Jesus gives us unlimited favor. So, may pakiana ko yan na, do you feel unloved? Nakakaramdam ka nga, diri ka ba ginihigugma? Kulang yung paghigugma. Well, I tell you, make room for Jesus. So are you losing your way? Nawawara ka ba yan ha? Ito ba nga, nag-iinano daw la ako yun ng mga panahon. If you're in that situation, yan, I would advise, make room for Jesus. Make room for Jesus. So, are you hurt right now? Masakit ba? Nasasaktan kaya na, make room for Jesus. Make room for Jesus. So, I have no idea actually what you're going through right now, but I pray and hope that before the year ends, bago matapos ini nga year, and before the new one begins, you will make room for Jesus. So, bago matapos, ngayon, bago magtigang ang bagong new year, I hope that you will make room for Jesus. And as we celebrate, magsi-celebrate kita ng Christmas, no? As we celebrate Christmas this December, I pray that you already prepared a room for Jesus. So, dapat nakaandam na ang room para kan Jesus, no? So, isipon naton, diri aton birthday, no? Para kan Jesus. So, dapat may nakaandam na nga room. And the second thing na kailangan natin himuon after natin maghimuhin room for Jesus, the next thing that we need to do waray na hiya ko mas alayo na daw ako pag next. Yan. So the next thing that we need to do is worship. This one is basic. As in, this one is basic. And hindi na kita hininga word nga worship kasi napabatian natin ini pag nakanta kita, pag nagpipray kita. So, almost every service, worship na babanggit. So, kung pabasahon natin, Luke 2:13 to 14, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rest." Yan. So, after you make room for Jesus, the next thing nga himuon is to worship God. Worship the Lord. Kailangan mo i-worship He Lord. During Christmas, kailangan mo i-worship
Lord. So this is the vital and basic part hininga aton paglakaton, no? So kailangan natin i-worship Lord. So kung may eda nga ni, let's say for example, ikaw, personally, kailangan mo money. Waray ka kwarta nga panahon niya na. And someone lend you a money. May nagpahuram mo money. So, ang nangyayari ito, ikaw nga naghuram money, you are the debtor. Ikaw and may utang. Tapos, ang nagpahuram mo, gintatawag hiya nga creditor. Or hiya nagpautang. Tama, di ba? So, ang debtor, ikaw ang may utang, ang nangyayari, you are in, kumbaga, you are grateful and thankful nga ito nagpahuram mo. And that is why, pag ano mo nga ni creditor, nag-ask nga hin favor or something nga dai mo, nga sumiring, pwede ako makialayon nito, tapos ikaw may utang, bagat susuguton mo dayon. Di ba? Kasi may daka nga ni, utang na, loob ba iya. But you know what, right now, actually, it's different. No? So, different na ito yan na, ang creditor, an siya na talaga ito't naghihinabol-habol, bagat ang creditor na an may mga utang niya. So, it's different right now. So, dili kita maaram kung ano mga reasons. No, reasons could be, waray nira kwarta, or an money, diri nira kaya magbayad on that day nga kailangan nira magbayad, or it could be possibly nagamit nira an money. No, so, an ending hanon story ito nga da, kadalasan yan ang nangyayari, ang debtor, ikaw nga may huram ka nga money, you are actually not in the peace of mind. Waray ka peace of mind kasi pag makita mo nga nin tao, anytime maaram nga pwede ka niya utang labi na yan na post ka dahil na social media ini. So dito. So ikaw personally, waray ka peace of mind. But I always believe ako personally, nasa na ako. Kung may damay itong mga sugad niya scenario, gusto ko ang taong in-depth dapat maging honest and makipag-communicate. And that is what also God wants sa ato, no? Dapat maging honest ngayon makipag-communicate. That's the best thing nga, imoy himuon. So how does it relate actually ng situation na worship? Pagkat waray man niya relation nga worship. Well, we all know actually, nakilala ka mo kan Lord. You know what? The Lord is Lord and God is God. Diba? The Lord is Lord and God is God. Meaning to say, with worship or without worship, God is still God. Jesus is still Jesus. Whether we worship Him or not during Christmas, Jesus is still Jesus. God is still God. Pero kaya anong nag-worship kita? You know what I tell you? We are actually worshiping God because we're thanking Him. Worship is a way of thanking God. Kumbaga kanina, God is the creditor, kita ang debtor. So, ibig sabihin, we are thankful nga Tuhan creditor. So, anong nangyayari kasi nowadays, instead nga madaop kita nga Tuhan aton maker or aton creditor, the one who gives us, about to give us eternal life, anong nangyayari, nagdidinalagan kita iya, we run away. Diba? Unworthy ako. Diri ko kaya mabayaran ang ginhimo ni Lord para haakon. Diba? Diri ako worthy nga Tuhan goodness nga iya ginhimo haakon. Ani ipagpakamatay ako cross, diri ako worthy. Susugad kita ito, nagdidinalagan kita. But God only wants is an honest communication with Him. And that is actually done in a worship. Ha worship mo itiya, may himo. Kahuna kasi naton, asya ito nagdidinalagan kita kan Lord kasi feeling naton niya unworthy. Actually, waray worthy aton niya di. Bisan hino aton niya di o sa waray worthy. That's the reality. That's the reality. Ako, labi na ako, marama ko nga diri ako worthy. Makasasala ako nga, tao. And, you know what? An creditor and debtor, it might be analogous or paro-pareho nga Tuhan, God and us. But you know what? It's completely different in the sense that God only wants worship nga diha aton. Gusto lang ni Lord ng worship natin. Yun lang yung gusto ng Lord sa atin. You know what? Worship actually make God smile. So that is why niyan, before kita mag-end ng aton service, magkanta kita ng worship song, you need to be honest. Because it makes God smile. Make connection niya kan Lord. Nagpapasmile ito nga da.
kan Lord. And if you think actually that worship is for God, but I tell you, worship, it actually give more impact nga diha aton. Ginahatag naton ang worship nga dakan Lord, but it really gives more impact nga diha aton kalugaringon. Di ba? Pag simiring nga ni kita nga worship, it's a way of acknowledging His power, expressing gratitude, and especially, mag-deepen ang aton relationship nga daiya. Gratitude, acknowledging His power, and to deepen the relationship with Him. And I tell you no, when you worship God, it is actually more of you. It's actually more of you, to be honest. It's actually more of you. When you worship the Lord, ang nangyayari, you cried out to God. You really cried out to God. You ask to God. Nag-flee ka pa ito kan Lord during worship. No. Because in worship, ang nangyayari, ang nai-edify, it's you. And nati-change, it's you. So the moment actually that you make connection to God during worship, you give Him thanks, nag-thanks ka, you praise the Lord, you give thanks to the Lord, you ask to God, you make connection to God. After that itong worship, you will never be the same. That is why, kita nga pag nanluluya nga ni kita, dani sa miringan aton, mga leader, ig-worship ito, ig-pray ito, ig-worship ito. Di ba? Kasi in worship, it's one of your best option, no? Kasi the moment you worship and make connection with God, after that, you will never be the same. Iba ka na nga tao. You just need to make connection with God. And that is what we really need to do. Tonight, pwede mo ito himuon. Make connection with God. Thanks Him. Pangaro ha iya. You plead to God. Ito nga pangamuyo ha iya. You can do that in worship. And make connection. After that, you will never be the same. Kasi at that time, may encounter mo, Lord. So may pakianan na lata ko. Do you feel unloved? If do you feel unloved, so adin na akong suggestion, make room for Jesus and worship Him. So are you losing your way? Make room for Jesus and worship Him. Are you hurt tonight? Anon baton? Make room for Jesus and worship Him. So, waray ako idea what you're going through, yan ang kagabihon. But I pray and hope that before the year ends and the new one begins, you will make room for Jesus and worship Him. Yan ang December, no? This December, no? We will celebrate Christmas, no? And I hope and pray that you already prepared a room for Jesus and you set your heart to worship Him. So, makadikitahan aton last point. After we make room and we worship the Lord, the third one that we need to do is to treasure the moment. To treasure the moment. So, kung babasahon natin ang aton reference verse, it says, "But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart." Kinponder ni Mary nga daha iya nga singkasing. So, pag simiring nga ni kita nga treasure, when you treasure of things, it means nga it holds a significant value. Diba? Tama ba? Pag simiring nga ni nga, ano sa nga butang treasure, dako ito niya value. Oo, diba? And if something actually as a great value, diri hiya dapat bounded by time. Pag ano sa nga nga butang of great value, dapat diri bounded hiya by time. So ano ba iton akon? Ibig sabihin, dapat ito hiya nga butang, it will last forever or it will be remembered forever. It's a real treasure. Pag hinumduman itiya forever. Pag an iya value, diri nagpapapas, no? So, a real treasure doesn't just last for a year. But, an iya value, diri yan nagdi-depreciate through time. An ungod nga treasure.
diri dapat yan nagde-depreciate through time. Rather, nangyayari dapat mag-remain ang iya value or mag-appreciate ang iya value through time. That's a real treasure. So, diri naton pwede no, sigun niya, ano sa ngabot ang ginti treasure naton hiya. Pero, after a month, bagat waray laya value. Ginbayaan la naton no. So, bangin diri hiya treasure? It could be collection la naton. Diba? Bumalhin lang kitahin ibang nagugustuhan. Ang siya ito nga collection. Diba? Isipin mo na la, sigunta ikaw, 25 years old ka na, babae. Then may nagpaabat tayo mga lalaki. 25 years old ka ng babae, sakto na, uyaban. May nagpaabat tayo mga lalaki. Anong siring? Ginti treasure ko ikaw. So ikaw, nga maaram kahan meaning ang treasure, masiring ka, ginbavalue ako. Diri ako bounded by time. Ibig sabihin, higugmaw na ko niya forever. But nagkaada actually hin twist after a month. Pagka usa ka bulan, nakita mo ang lalaki, nag-post siya online, may kaakbay nga iba nga, girl. Batang-bata ang babae. Yun ang nangyari. Treasure ka nga, pero ikaw ang treasure nga, binaon sa lupa. Ay, binaon sa limot pala. iba nga treasure, no? You know what, actually, diri mo pwede actually sigun niya, ginti treasure mo ang imo family, pero ikaw ang sakit han iyo pamilya. Ginti treasure ko ang family na akon, love ko ang family na akon, pero ikaw ang black sheep ang imo pamilya. Ang imo tatay na warayan na bukpag sinaway ay imo. So, diri hiya ako do dapat, it should be nga ikaw an mediator han iyo family. So, diri mo pwede sigun niya, I treasured my study. Gidi treasure ko na akong study kasi ang siya inian magdadaraha akon hin maupay nga kinabuhi. Di ba? I will become successful because of this study. Pero ang nangyayari, pag uli nimo optional ang pag-aram mo. First option nimo social media. Yan. Second option nimo Shopee. Third option kun ang pag-aram ng kalimtan, gimbaon na luwat halimot ito ngayon mo. Treasure. And honestly, no, we can actually say, we treasured our relationship with God. Kung after a month, gimbayaan natin ni Lord. Or after a month, nag-backslide na kita. Come on, no? So, diri pwede. Kung if you really treasure your relationship with God, dapat diri mo yababayaan. Diri ka magbabackslide. So the things that you really treasure, dapat it becomes stronger as time goes. Habang tumatagal, mas tumitibay. Tama ba? Di ba? Isipan nila Job. Nakilala ka mo kan Job? Think about this one. Ano nangyari kan Job? He loses his properties. Mga ari-arian niya nawara. Aniya children. Nagkamagta 10 of his children died at that time. Aniya health. Nagkasakit niya. Mas malala pa cancer niya iya sakit. And even the trust of his friends nawara kihapon. So nag-waver ba ang faith ni Job? Di ba waray? So what happened is mas naging strong pa niya faith because of those difficult situation nga ginagian niya. So I really believe in the faith of Job nga kundiin ginti treasure niya ang Ginoo. Kasi as hard times comes, as difficulty comes, it make his faith stronger. So that is what you call treasure. Ginti treasure talaga niya. Bahaya naton ha, niyan bangin may mag-chat la imo nga diri na ako ha imo. Already ka nalat magpakita church. Bayaan mo na ti Lord, no? So, the birth of Jesus Christ, kung nato ni isipon nga di, ginpanganaki, the birth of Jesus Christ, actually, it's the hope hantawo. Ginuhulat ito hantawo. If we're going to go back nga to hininga time ni Jesus Christ, ginuhulat talaga ni Raan Misaya. And ibig sabihin, pag abot ni Jesus Christ, the hope
umulpot na. And the death ni Jesus Christ on that cross, that's the fulfillment. Ansya ito nga nag-aada kitahin salvation. So, meaning to say, ang birth ni Jesus Christ, it might just a simple birth, kumbaga, kuang pahiya, ano pa ini? Habaran pa kumbaga yagin anak. But you know what? It's important as the ending or the death of Jesus Christ. Kadalasan kasi we celebrate nga the death ni Jesus Christ because it gives us salvation. But His birth actually is equally important kasi waray salvation kung waray gimpanganak Jesus Christ. Tama ba? Di ba? So meaning to say, this celebration with Jesus Christ, hindi yung birth, kumbaga, will about to celebrate it. Igsisilibrar naton inihiya. We will treasure it. Iti-treasure naton inihiya. So diri ini nga aton celebration with Jesus Christ magpapapas yanala nga Pasko, but for the rest of our life. So kung kikitaon naton nga di, in the point of view of Mary, kasi kung aton pabasahon niya di nasing man ni Mary, Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Actually, Mary is a mother, kung aton kikitaon, no? Mary is a mother. And ang giniisip nga din ni Mary, it's both sadness, it's joy and sadness at the same time. Joy in the sense that the Savior of the world umulpot. Di ba? But a sadness at the same time kasi she knows nga ang iya anak magkikarry ang weight of the world. That her son actually would suffer. And that is why ginti treasure niya ang moment niya kundi in Jesus Christ waray pa sufferings. And kita, we will treasure this moment nga kundi in waray pa suffering ni Jesus Christ. We will be with Jesus Christ han time nga waray pa hiya mag-suffer at the same time han time nga nag-suffer. Yeah. So, on December 25 actually might not be the exact day han birth ni Jesus Christ. No, di rin man yung exact day han birth ni Jesus Christ. But as the world proclaim and celebrate it as Savior's birth, so isi-celebrate natin niya in a right way. Dapat isi-celebrate natin niya in a right way. So iti-treasure natin niya and we will preserve hini nga moment. So when we talk about treasure here nga di, hini nga treasure nga aton giniinistoryahan, we talk about the repetition of the process. Repetition of the process nga diri matatapos yan na lang nga year, but in the year to comes. Ibig sabihin, the birth of Jesus Christ, hini nga December, we will make room for Jesus Christ and worship Him, and we will repeat it in the year to come. That's the way you treasure His birth. So we will remember it forever. So an akon pakiana nga diotro. Do you feel unloved? So an baton, make room for Jesus, worship Him, and do this for the rest of your life. May pakiana pa ako. Are you losing your way? An baton, make room for Jesus, worship Him, and do this for the rest of your life. So may pakiana ko otro. Are you hurt? Ano ang baton? Jesus. Ano ito? Make room for Jesus, worship Him, and do this for the rest of your life. So diri akong maaram, I have no idea what you're going through, but I pray and hope that before the year ends and the new one begins, you will make room for Jesus, worship Him, and do this for the rest of your life. So yan na nga December as we celebrate and Christmas, I pray that you already prepared room for Jesus. Ginset mo na ang imo heart in worshiping the Lord, and you will do these things for the rest of your life. So in conclusion ng aton sermon tonight, so let us not forget no hand reason why we celebrate Christmas. Ayun natin kang kalimiti. What's the real essence ng Christmas? We may have different status in life, but still we have the same God. Iba-iba lang natin estado ginabuhi,
but we have the same God. So hopefully, we won't allow insecurities, waray na insecurities, especially yan ang online na ano. So, darang online na yan na we're actually witnessing kung paano gisi-celebrate ang tao ang Christmas, no? So, nakikita natin, some celebrate it with their family, some celebrate it with their friends, so others actually celebrate it alone, nag-uusahan. So, ang iba naman, nagsi-celebrate here with beautiful decorations, extravagant food nga dahil table. And other actually celebrate it niya basta may dala Christmas tree or may parol, okay na at least nagkakaurupod, no? So, we may have different preparation for Christmas, but still, we are one in celebrating the Savior's birth. Diba? Iba-iba man kita pag-celebrate ang Christmas, but we are one in celebrating the Savior's birth. Maaram na kata nato ni Himo, no? So, ito yung decorations, foods, gifts, and many more are just add-ons na la ito ya. Add-ons na la ito ya naton celebration. So, the real thing that we should do, make room for Jesus. And the real thing that we should do is make room for Jesus, recognizing that He is the celebrant, worshiping Him with praises and thanksgiving. Tapos, i-treasure natin ito yung moment, and we will do it again and again. Yan. So, pagkabuhat kita, Bugto tonight. Allow God nga limpyuhan na nimo kasing-kasing yan. God is speaking to us right now, bugto. Nga kinahanglan naton i-receive Hiya fully. Not because of the blessing that is about to come, but because He wants us to receive the everlasting joy. Bugto, gusto ni Lord nga ma-change na natin mga kasing-kasing. Gusto ni Lord nga ighatagan para haaton. Ngang kinahanglan nato niya i-serve fully. God, give us a heart nga diri nagpapapas para imo. Gusto namon Ginoo ighatag an para imo. Ang mga pagdayaw, kulang pa Ginoo ang tanan namon nga kinabuhi para dayawon ka. Hatanan nimo nga ginbuhat para amon. Jesus, gusto namon kantahan kaya na Ginoo. Gusto namon ighatag ang pagdayaw nga para ha imo. Tonight, Lord God, we want to receive your will. We want to receive you as our Savior. Jesus, enter into our hearts, O Lord. We want our hearts to be changed. Jesus. Surrender your plans to God. Surrender everything to God. Ihatag ang para Ginoo. Magtukantayin ang Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na
kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. At ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais mo ika'y maranasan, magtuyak na pagkilos mo'y aking inasan. Awitan mo ang Diyos, bugto. Ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. O Diyos, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Dapat ka, O Diyos, papurihan at sambahin hanggang wakas, O Diyos. Salamat, Jesus. Salamat sa Jesus. Diyos. Jesus. God. Thank you, God, for reminding us, Ginoo nga. Ang kinabuhi namon nga may adayan na diri pahiya. Full. Damo pat amon marireceive, Ginoo. Ikaw namon kinahanglan. Nganan tanan, nga may ada kami yan natikang haimo. Thank you, God. Yung kinahanglan naman i-examine na namon kinabuhi. And space. Yung may ada naman kasing sasing. Kung sapat pa ba? Bugto. Only haside ni Lord mauupin na natong mga mata. Ang mga dapat baguhon. Nga ni i-improve.
Bugto, let us ask God yan ang gabi. Kung ano ba ang dapat natin i-improve pa. Ano pa ang dapat natin i-fix. And He is speaking to you. Yan na, bugto. Hain mo kasing-kasing. God. We receive you, Ginoo. Teach us. Help us surrender our plans to you, Ginoo. Give us a humble heart. Yun ang mamati. We are already forgiven. Thank you, God. And forever, we will praise your holy name, O Jesus. Salamat, Ginoo. Thank you, God. Ang paghatagan bagong ang kasing-kasing. Salamat, Ginoo. Ikaw, Lord God, ang mahimaya yan ang gabi. Diri kami mauli, Ginoo, nga empty. But magkakamiada kami, Ginoohan, bago na nga kasing-kasing kaupod ka. Thank you, God. Thank you so much, Ginoohan. Mga promises, Ginoo, nga imo, Lord, gintuman na. Ngan tutumanon pa. We honor you, Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Thank you, Father God. Imabalik namon tanan nga himaya imo ngaran la. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, mga bugto. Pwede na po kitang magkalingkod. Nabusog ba kita nga tanan? Grabe hanong kaupay ang message ni Lord. Bugto, damo pa iti reveal ni Lord